Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nonge kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti mukurikiye Primo Media Rwanda. Ikaze muri gahunda y'umunsi mu itangazamakuru. Hari abadepite bamwe mu Rwanda bashaka ko imikino y'amahirwe icibwa burundu aho kugira ngo yongererwe imisoro. Mu Rwanda kandi umubare w'abashyingiranywe mu 2024 wagabanutse 9.5% ugereranyije n'uwabashyingiwe mu 2023. Mu karere ka Kicukiro umwana yatwikiye muri umunawe mu nzu. Sadeke yo yacyuye intwaro yifashishaga irwana na M23 izinyujije mu Rwanda. Vice President wa Amerika J.D. Vance yashimangiye ko Ukraine idateze gutsinda intambara irwanamo n'Uburusiya. Abimukira hafi 70 b'Abanyafrika bo biciwe mu gitero cya Amerika muri Yemen. Ngizo zimwe mu ngingo z'ingenzi z'aya makuru mugiye kugezwa nanjye Jean Dodier Kanijabo turayarambura mu kanya. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Bahinzi borozi namwe bashora mari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza aho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro bikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko ukiza umusaruro kuri AfriSellers dufatanya kumushakira abawugura kandi bikamufungurira imiryango ku bafite amastoke bari hanze bakeneye umusaruro bikomoka muri Afrika. Namwe abari muri diaspora uru rubuga rubereka umusaruro uri ahantu hatandukanye muri Afrika ku biciro bibanogeye. Wifuza kandi kugura umusaruro bikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava aho uri uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa eshatu@afrisellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers, selling with us is leading the market. Reka duhere amakuru kuri bamwe mu badepite bashaka ko imikino y'amahirwe icibwa burundu mu Rwanda. Bamwe mu badepite bagaragaje ko imikino y'amahirwe itari kwiye gushyirwaho imisoro ahubwo ko yari kwiye gukumirwa mu kurengera ubuzima bw'abaturarwanda. Babigarutseho kuri uyu wa kabiri ubwo hemezwaga itegeko rishyiraho umusoro ku musaruro ugamije gushyiraho ingamba zo kuzamura urwego rw'imisoro no kubahiriza ikusanya ryayo mu buryo bwo kwishakamo ubushobozi mu gushimangira gahunda ya NST2. Depite Ntezimana Jean Claude yagaragaje ko hashingiwe ku ngaruka imikino y'amahirwe igira ku buzima bw'abaturage hariya ku izindi ngamba zitari ukuyisoresha kuko bituma babifata nk'ibintu byemewe. Atubona ari ibintu bishyira abantu babikina mu kaga bibashyira mu gihombo. Nkaba mbona mu by'ukora atari imikino twari dukwiye gushyigikira ku buryo twayishyiriraho imisoro. Kuyishyiriraho imisoro mbona ari uburyo bwo kwihesha agaciro kugira ngo abantu bumve neza ko ari ibintu byemewe mu gihe tuzi neza ko muri sosiyete hari abayita ibiryabarezi. Numva mu by'ukuri atari byo ahubwo twari dukwiye gushyiraho uburyo tuyikumira abantu bagashishikarizwa gushakira amafaranga mu mbaraga zabo atari ukuba mu mikino y'amahirwe. Depite Theogene Munyangeyo yagize ati igikuru ni ukwigisha abaturarwanda umurimo wo gukora. Perezida wa Komisiyo y'Ingengo y'Imari n'umutungo wa leta mu nteko ishinga amategeko wa Maria Odette yavuze ko ikigamijwe mu gushyiraho imisoro
ari ukunoza uburyo bikorwa aho kubihagarika. Ati cyambere twavuga no ko imikino y'amahirwe ikora hose ku isi, icyangombwa nuko ikorwa mu buryo busobanutse, bukurikiranwa kandi budateza ingaruka ku baturage. Yavuze ko imikino y'amahirwe yari isanzwe ifite itegeko riyigenga byerekana ko urwo rwego rwemewe mu Rwanda, bityo ko icyashyizweho ari uburyo bwo kubigenzura no kubikurikirana. Umunyamabanga wa leta ushinzwe imari ya leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Godfrey Kabera yerekanye ko kuba iyi mikino yasoreshwa bidashimangira ko leta iri gushishikariza abaturage kuyitabira. Ati kuba twasoresha urwego rw'imikino y'amahirwe ntabwo biba bivuze ko dushaka ko abantu babijyamo badafite inshingano z'ibanze. Imisoro nayo tuyikoresha nk'igikoresho kidufasha ngo tugabanye uburyo abantu bashobora gukoresha ibintu. Urugero dusoresha itabi, inzoga n'ibindi, ariko niba bivuze ko tuba dukangurira abantu kubyitabira, ahubwo tugenda tuzamura iriya misoro kugira ngo uburyo babikoresha bugabanuke. Yavuze ko hagamijwe kugabanya ibyago byinshi bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'Abanyarwanda, kuzamura ikivamo gifasha igihugu gutera imbere no kunoza uburyo hashyirwaho amategeko nuko yubahirizwa. Kuri uyu wa kabiri rero inteko ishinga amategeko yemeje ko umusoro ku mikino y'amahirwe wikuba ukava kuri 13% ukaba 40%. Dufite ubushobozi bwo kwirinda tukarinda n'ibindi bihugu. Brigadier General Ronald Rwivanga, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, Brigadier General Ronald Rwivanga yagaragaje ko ingabo z'u Rwanda ziterwa ishema no gukora ibyananiye amahanga mu kurinda umutekano, agaragaza ko zifite ubushobozi bwo kurinda abaturarwanda nabo mu bindi bihugu. Yabigarutseho ubwo Rwandair n'ibigo bishamikiyeho bibukaga ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Yagarukaga ku bushobozi bwaranze inkotanyi aho zari zifite inshingano nyinshi zirimo kurwanya abakoraga Jenoside yakorewe Abatutsi no kurokora abicwaga. Brigadier General Rwivanga yavuze ko uyu munsi ashimishwa cyane no kubona inkumi n'abasore bashaka kwinjira muri RDF. Ati uyu munsi u Rwanda dufite ubushobozi bwo kurinda umupaka wacu tukarinda n'ibindi bihugu byahuye n'ibibazo nk'ibyacu. Yavuze ko u Rwanda rufite abasirikare barenga 10,000 barinda ibindi bihugu nka Repubulika ya Centrafrica, Mozambique, Sudani y'Epfo ndetse n'ahandi. Brigadier General Rwivanga yavuze ko kumenya inzira y'itegurwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi bituma abantu bayisobanukirwa neza bakamenya ubukana bwayo ndetse bagahagurukira kurwanya abayihakana n'abayipfobya. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yavuze ko bibabaje kubona abantu bari mu bihugu bitandukanye birengagiza ubuhamya bw'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, bagahakana ko itabaye ahubwo ibyabaye byose bakabitwerera inkotanyi ko arizo zateje ibibazo. Yavuze ko ingengabitekerezo ya Jenoside itahagaze kuko n'ubu kigaragara no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko abantu bakwiriye guhaguruka bakarwanya abakana cyangwa bagapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, bigakorwa ahanini hifashishijwe imbuga nkoranyambaga, ubundi buryo bushingira ku buhamya bw'abarokotse, ubuhanzi ndetse n'ibindi. Yabwiye urubyiruko ko ari aharwo kwifashisha ubumenyi rufite rukandika amateka, agaragaza ko RDF yo igeze kure yandika amateka yayo, ko ari ubuhamya butandukanye bw'abasirikare bujyanye n'ibyo bahuye nabyo bari gukusanya kugira ngo amateka azahoreho. Naho umubare washyingiranywe mu Rwanda mu 2024 wagabanutseho 9.5% ugereranyije na 2023. Ikigo gishinzwe ibarurisha mibare mu Rwanda cyatangaje ko umubare w'Abanyarwanda basezeranye byemewe n'amategeko mu mwaka ushize wa 2024 wagabanutse uva ku 57,880 mu 2023 ugera ku 52,878 mu 2024. Iki kigo kigaragaza ko habaye igabanuka ringana n'9.5% ry'abasezeranye byemewe n'amategeko hagati ya 2023 na 2024. Ni imibare ikubiye muri raporo ikigo gishinzwe ibarurisha mibare mu Rwanda cyashyize hanze izwi nka Rwanda Vital Statistics Report, igaragaza ko akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali kaza kwisonga mu kugera umubare munini w'imiryango yasezeranye byemewe n'amategeko. Akarere ka Gicumbi mu majyaruguru kaza ku mwanya wa kabiri, naho uturere twa Burera na Rutsiro dufite imibare mito y'abasezeranye byemewe n'amategeko. Mu 2024 hasezeranye imiryango 3,939 ifite imyaka y'ubukuru iri hejuru ya 40, mu gihe ababarirwa mu 16,062 basezeranye bari hagati y'imyaka 21 na 24. Abahagarariye u Rwanda muri Tour du Rwanda ya 2025 bo baratabaza. Abakinnyi b'Abanyarwanda bari bagize ikipe y'igihugu Team Rwanda, Java Innovatech, Team Amani na May Stars zakinnye Tour du Rwanda ya 2025 baratabaza nyuma yuko kugeza ubu batarabona amafaranga bemerewe mbere yo gukina irushanwa ndetse nayo batsindiye. Iri rushanwa mpuzamahanga ry'iminsi 8 ryabaye hagati y'itariki ya 23 z'ukwezi kwa kabiri kugeza ku ya 2 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Bamwe mu baryitabiriye bari mu makipe ya Team Rwanda, Java Innovatech na May Stars yose yakorewe umwiherero i Musanze mbere yuko ritangira, bavuga ko batigeze bahabwa ibyo bari bemerewe. Ku rubuga X, ikipe ya Java Innovatech ikinamo Nsengiyumva Shemu wabaye umukinnyi mwiza wahize abandi mu kuzamuka yagaragaje ko yatahiye ifoto. Ati ukuntu yavunitse mwese mwarabibonye, yatahiye ifoto gusa. Aratubaza ati kashi ziri he? Tukamuburira igisubizo. None dukomeze tubeshya abakinnyi se nibajye gukora indi mirimo yunguka.
Amakuru avuga ko mbere yo kwitabira Tour du Rwanda buri mukinnyi wa Team Rwanda, Java Innovatech na May Stars zakoreye umwiherero hamwe kongera abanyarwanda bakinira Team Amani yakoreye umwiherero muri Kenya yagombaga guhabwa amafaranga ya mission aho babwiwe ko azongerwa ariko ubusanzwe akabangana n'amadolari 500. Uretse ayo mafaranga hari nayo abakinnyi ku giti cyabo batsindiye mu isiganwa bitewe n'imyanya bagiye basorezaho cyangwa amanota bakoreye mu isiganwa ariko yakabanyuzwa muri UCI ndetse bivugwa ko azaboneka mu kwezi kwa 9. Amakuru y'ikinyamakuru igihe cyamenye navuga ko amafaranga yavuye muri Tour du Rwanda abakinnyi babonye gusa ari 500 yatanzwe na Techno Market ku munyarwanda mwiza mu irushanwa Masengesho Vainqueur agahabwa n'abakinnyi bose ba Team Rwanda gusa. Ku rundi ruhande bivugwa ko abakinnyi benshi batashakaga gukina isiganwa ryo kwibuka Race to Remember 2025 ryabaye ku cyumweru tariki 27 z'uku kwezi kubera ko bafitiwe amadeni menshi, ariko nyuma yo gukora inama hagati yabo bemeranywa gukina kubera uburemere bw'irushanwa n'icyo rivuze ku banyarwanda n'igihugu muri rusange. Ayo mafaranga yandi bavuga arimo y'isiganwa ryabereye Rubavu mu kwa 12 ku mwaka ushize n'irindi siganwa ryabaye mu kwezi kwa mbere umwaka. Ni mu gihe kandi abakinira ikipe y'igihugu bo banishyuza amafaranga y'ibihembo batsindiye muri Tour of Sharjah yabaye mu kwezi kwa mbere 2024. Aganira n'ikinyamakuru igihe Vice President wa mbere wa Fergusi akaba n'umuvugizi wayo Bigango Valentin yavuze ko iki kibazo bari kugikurikirana. Amafaranga agenewe abahagarariye igihugu mu marushanwa atandukanye atangwa na Ministeri ya Siporo binyuze mu ishyirahamwe rishinzwe umukino bakina. Mu yandi makuru, RIB yafunze babiri bakekwaho uburiganya muri cyamunara y'imodoka. Urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda rwataye muri yombi abagabo babiri bo mu karere ka Ngoma bakurikiranweho ibyaha byo gukora ibikorwa by'akagambane mu masoko ya leta, gutanga isoko rya leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko no kubikitso muri ibi byaha. RIB yatangaje ko tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu umwe muri aba bagabo yatsindiye isoko ryo kugura imodoka muri cyamunara mu buryo bw'uburiganya abifashijwemo na mugenzi we wari umukozi ushinzwe amasoko mu bitaro bya Kibungo. Uru rwego rwasobanuye ko umwe muri bo yishyuye iyi modoka miliyoni 6,882 arayihabwa, nyamara hari abandi batanze arengaye muri cyamunara amafaranga yabo ntibahabwa agaciro. Uwari umukozi w'ibitaro bya Kibungo akurikiranywe icyaha cyo gukora ibikorwa by'akagambane ku masoko ya leta no gutanga isoko mu buryo bunyuranyije n'amategeko, naho mugenzi we akaba akurikiranyweho kubikitso kuri ibi byaha. Aba bagabo batawe muri yombi ku itariki ya 17 n'iya 18 Mata, kuri ubu bakaba bafungiye kuri station ya RIB ya Kibungo mu gihe dosiye yabo yashyikirijwe ubushinjacyaha ku itariki 22 z'uku kwezi. Uhamwe n'icyaha cyo gutanga isoko rya leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko ahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 5 kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 2 ariko atarenze miliyoni 5. Gukora ibikorwa by'akagambane mu masoko ya leta ni icyaha giteganywa n'ingingo y'164 y'itegeko rya 2022 rigena amasoko ya leta. Uwo gihamye ahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 2 ariko atarenze miliyoni 5. RIB yibukije abaturarwanda cyane cyane abari mu myanya ifata ibyemezo ko kuyikoresha mu nyungu zabo bwite bigize icyaha, kandi ko bakwiriye kujya bakurikiza amategeko y'itangwa ry'amasoko kuko kunyuranya nabyo bihanwa n'amategeko. Yashishikarije kandi abanyarwanda gukomeza ubufatanye bayitungira agatoki hari ibikorwa bigize icyaha kugira ngo abigiramo uruhare bakurikirana. Mu makuru avuga mu turere, Kicukiro umwana yatwikiye muri umunawe mu nzu. Ahitwa mu Itunda mu kagari ka Rubirizi mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro ihiriwe inkuru mbi y'umwana w'amezi 5 wahiriye mu nzu nyuma yuko mukuru wacanye umwambi uramucika ugwa kuri matora. Uwo mwana yararyamyeho. Uwapfuye yitwa Brian Hirwa. Mukuru utavuzwa amazina yabonye umwotsi ubaye mwinshi mu nzu asohoka yiruka, nibwo murumuna we yahiragamo. Nyina w'aba bana witwa Adeline Mukanoheri yagiye guhaha abasiga mu nzu. Yagarutse abwirwa inkuru mbi yuko ikibondo cye cyahiriye mu nzu. Umuturage uri mu batabaye vuba yabwiye polisi ubwo yahuruzaga ngo itabare ko yahageze asanga inzira gushya asanga umwana mukuru yasohotse. Bahise batangira kuzimya binjiye basanga umwana yamaze gupfa. Ishami rya polisi rishinzwe kurwanya inkongi ryagezeho ibi byago byabereye umuriro abaturage bawujimije, ariko uwo mwana yamaze kwitaba Imana. Umurambo we woherejwe ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo ukorerwe isuzuma. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Wararisi Gahonzire yihanganishije uwo mubyeyi, ariko asaba abantu kwirinda kwandarika ibintu bishobora kubyara umuriro kuko abana baba bashobora kubikinisha bikabahitana cyangwa bikabangiza mu bundi buryo. Naho Muhanga umuyobozi arakekwaho guhohotera abanyeshuri b'abakobwa. Urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda rwataye muri yombi umuyobozi ushinzwe amasomo muri groupe scolaire Kabgayi B Mitsindo Gaëtan akekwaho guhohotera abanyeshuri b'abakobwa yigisha. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hagana saa 4 nibwo Mitsindo Gaëtan umuyobozi w'amasomo mu rwunge rw'amashuri yisumbuye rwa Kabgayi B yatawe muri yombi. Bamwe mu banyeshuri babwiye umuseke ko uyu muyobozi yagiye akorera ihohotera rishingiye ku gitsina abanyeshuri batandukanye, harimo n'umwe wari waje kwimenyereza umwuga. Abatanze ubuhamya bavuga ko babimenyesha inzego zikuriye iri shuri kugeza ubwo Mitsindo yemeye icyaha ashinjwa ndetse agisabira imbabazi abishyize mu nyandiko, ariko ntiyakurikiranwa n'inzego z'ubugenzacyaha. Muri ubu buhamya abahohotewe baravuga ko ahari abo yasambanyaga abandi akabasoma ndetse hakaba bamwe akorakora gusa. Umwe yagize ati yatangiye kunkorakora arangundira aransoma ku ngufu ndamwiyaka ndakaye nasohotse meze nk'uwahamutse.
uyu munyeshuri wemeza ibi avuga ko n'inyandiko uyu muyobozi yanditse amusaba imbabazi ku ihohotera yamukoreye ayifite kandi ko yabimenyesheje inzego z'ubuyobozi bw'ishuri ndetse n'iza diyoseze ya Kabgayi ariko zikaba zitarabibwiye RIB icyo gihe. Hari andi makuru avuga ko hari umunyeshuri w'umuhungu wigana n'aba bakobwa Mitsindo Gahita yahoraga asohora kugira ngo adakurikirana abanyeshuri bagenzi be bahohoterwa. Bamwe mu bakorana n'uyu muyobozi ushinzwe amasomo bavuga ko batahakana cyangwa ngo bemeze ibivugwa kuri Mitsindo kuko hari yashize igihe bihwihwiswa ko ahotera abanyeshuri. Umuyobozi wa groupe scolaire Kabgayi B, Frère Nsabimana Jean Baptiste, avuga ko abakozi bari bo bahageze mu gitondo bamubwira ko bashaka Mitsindo Gahita baramujyana. Ati icyaha bamukurikiranyeho ntacyo batubwiye. Nsabimana abajijwe ibijyanye n'imyitwarire y'uyu murezi yasubije ko nta kibazo asanganywe, gusa yabwiye umunyamakuru ko ibirenze ku byo avuze yamusanga ku ishuri bakabivuganaho. Dukomereza amakuru Nyabihu aho mu Bigogwe abarokotse jenoside bangayikishijwe n'inzu n'ubwiherero bishaje. Abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 batujwe mu murenge wa Bigogwe mu mudugudu wa Nyagafumberi baravuga ko babangamiwe no kuba inzu bubakiwe ndetse n'ubwiherero byarashaje ku buryo bafite impungenge ko zishobora kubagaho cyangwa se bakaba batengukana n'ubwiherero. Abatuye muri uwo mudugudu basaba inzego bireba kubafasha gusanirwa kuko kuri ubu bahitamo kujya gutira ubwiherero ahandi. Umwe mu baganiriye n'Imvaho Nshya yagize ati twubakiwe hano inzu zifite ubwiherero rusange ariko byose birashaje. Ari inzu nazo urabona ko zasadutse inkuta, hari ubwo amazi aza akadendeza kugera mu bikoni byacu, uretse no kuba ubwiherero bwarasenyutse nabwo kugerayo ni ikibazo kuko amazi araza kuzura imbere yabwo mu bihe by'imvura. Twifuza ko badusanira byose. Umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Mukandayisenga Antoinette avuga ko iki kibazo bamaze kukimenya, igisigaye ari ukureba uburyo cyakemuka. Ati yego amakuru turayafite, twamenye ko ubwiherero n'inzu zabo zifite ikibazo, ntabwo twari tuzi ko ubwiherero bwasenyutse burundu. Ngiye kubiganiraho n'ubuyobozi bw'umurenge tubanze twifashisha umuganda ku bikorwa bitagoye byaba bihari. Abatuye mu mudugudu wa Gafumberi barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 abenshi nabageze mu za bukuru bakaba barahatujwe n'imiryango 15 mu 2007. Naho Rubavu umugabo akurikiranyweho gukomeretsa umugore n'umwana we w'imyaka 3 abateme. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Rubavu bwarigiye urukiko dosiye iregwamo umugabo ukurikiranyweho icyaha cyo gukubita cyangwa gukomeretsa umugore n'umwana we w'imyaka 3 ku bushake akoresheje umuhoro. Icyaha akurikiranyweho yagikoze mu ijoro ry'itariki ya 6 z'uku kwezi ubwo yageraga mu rugo yasinze avuye ku kabari agasanga umugore n'umwana baryamye, nuko agafata umuhoro agatema umugore we mu mutwe no mu kiganza. Abonye umugore yirutse akamucika yadukiriye umwana we w'umukobwa amutema mu mutwe aramukomeretsa. Kuri ubu uyu mwana arwariye mu bitaro bya CHUK. Uregwa yemera icyaha agasobanura ko gutema umugore we n'umwana we yabitewe n'ubusinzi nk'uko inkuru y'ubushinjacyaha bukuru ikomeza ibivuga. Inyamashekeho akarere kihakanye gare ya Tyazo itagira ubwiherero. Abagenzi bakora ingendo zinyura muri gare ya Tyazo mu karere ka Nyamasheke batangaje ko babangamirwa no kutabona aho biherera igihe bayigezemo, bagasaba ko hafi yaho hakubaka ubwiherero rusange. Umwe mu bagenzi yabwiye ikinyamakuru Igihe ko avuye mu karere ka Rusizi agiye gusura umurwayi ku bitaro bya Kibogora. Yavuze ko ari ubwa mbere ageze muri gare ya Tyazo agashaka kwiherera ndetse ko tarazi ko iyi gare itagira ubwiherero rusange. Ati naje inzira yose nshaka kujya kwihagarika nkomeza kwihangana nzi ko ndajya ngeze muri gare. Nahageze ndeba hirya hino buru ubwiherero njya kubutira hano haruguru mu kigo nderabuzima. Byangoye birambangamira. Icyo nsaba ubuyobozi nuko bwadufasha bukatwubakira ubwiherero rusange. Uzi gusebera mu bantu nk'aba. Mukarugira Julienne ukunze gukorera ingendo muri uyu muhanda yavuze ko imodoka yigeze kumusiga yageze muri iyi gare, imodoka yahagarara kavama agiye gushaka aho yihagarika. Ati byansabye gutega moto nishyura 500 ikurikira imodoka nari nateze. Iyo hano muri gare haza kuba hari ubwiherero rusange nari kujyamo nkishyura igiceri cy'ijana. Sabagenzi gusa bavuga ko babangamiwe no kuba iyi gare idafite ubwiherero rusange kuko n'abahakorera akazi umunsi ku wundi bibasaba kujya gushaka hari akabariho bikinga. Mupenzi Narcisse uyobora akarere ka Nyamasheke yabwiye ikinyamakuru Igihe ko mwityaza aho imodoka zihagarara atari gare, ari ibisubiza akarere kishatsemo kugira ngo imodoka zijye zibona aho zihagarara. Ati akarere kacu nta gare karagira. Hariya n'uburyo twabaye dushatse kugira ngo imodoka nizihagera zibona aho zihagarara abagenzi babona uko bavamo abandi bajyemo. Ikibazo cyo kuba nta bwiherero rusange buhari turakizi, turi gukorana n'umushoramari Itorero Methodiste Libre au Rwanda. Hari inyubako bari kuhubaka izaba ifite igice cyagenewe ubwiherero rusange. Icyo twabwira abakoresha uriya muhanda nuko ikibazo cyo kutagira ubwiherero rusange hari ahantu mu gihe cyavuba kizaba cyakemutse. Centre Tyazo ni imwe mu zikomeye mu karere ka Nyamasheke ndetse hari n'abavuga ko ari wo mujyi w'ubucuruzi w'aka karere bitewe nuko hamaze kubakwa inzu nyinshi zirimo n'amagorofa zicururizwamo ibicuruzwa na serivisi zitandukanye. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Urifuza ikinyobwa kikumara inyota ariko cyuzuye intungamubiri? Ngwino nkuze n'abakuzanira ibinyobwa bya Brava
byihariye kuba bifite isukari nke ariko bikaba ntagereranywa mu buryohe. Brava Juices zikozwe 100% mu mbuto z'umwimerere, bigafasha umubiri wawe kwiyubaka mu gihe nawe uryoherwa kugera ku nyota. Nta zindi produits z'inkorano zongerwamo dushakisha ubundi buryohe, byose ni umwimerere kuko buri uko usomye kuri Brava Juices mu moko yazo arenga 10, umunezero, ibyishimo n'akanyamuneza nibyo bigutaha. Nawe ngwino uhabwe ikaze mu isi y'abasirimu, gana iduka rikwegereye mu Rwanda hose baguhe Brava Juices. Namwe mwifuza kurangura mwazibariza muri Kilan International, ni mu iduka riherereye mu mujyi rwagati unyuze ku muhanda wo munsi ya La Galette ujya hahoze Premier Betting, ni ku muryango nimero 5. Ushobora no kutubariza kuri 0788 68 67 ni umubeshyi niba hari uwakubwiye ko ibintu bihenze byose biba ari byiza. Uku kuri Mento Auto Export yakumenye mbere maze igira igitekerezo cy'abahanga cyo kuzanira abanyarwanda imodoka nziza zigezweho zirimo n'izikoreshwa n'amashanyarazi. Guhera ku $5,000 by'amadolari kuzamura, Mento Auto Export ikuzanira imodoka nziza ya hybride. Bitwara iminsi iri hagati ya 30 na 40 yonyine. Ubishyura 40% by'igiciro cy'imodoka, andi ukazayishyura imodoka yakugezeho. Humura nta uzongera kukwiba, kuko mbere yo kwishyura mugirana amasezerano imbere ya notaire. Ibirebana no kukugira inama y'imodoka nziza yo kugura babigukorera ku buntu, kandi nyuma yo kukuzanira imodoka bakurikirana iby'ubuzima bwayo ku buntu mu gihe cy'amezi 3. Izi modoka ziva mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuyapani, Korea, Dubai, Canada no mu bihugu by'Uburayi. Naho ibi byiza byose bitari bihagije, Mento Auto Export ibazanira ibikoresho n'ibyuma by'imodoka by'ubwoko bwose bikugeraho mu minsi 7 yonyine. Babikura mu Bushinwa, Korea na Dubai. Bahamagare kuri 07 35 85 00 90 cyangwa wandike ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 87 88 66 cyangwa ugana aho bakorera mu nyubako ya Town Center Building TCB inyuma ya Centenary House muri floor ya 3 mu muryango nimero 025B. Wanasura urubuga rwabo rwa internet y3.mentomotors.com cyangwa ukabandikira email kuri info@mentomotors.com. Mento Auto Export, you trust we deliver. Mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, SADC yacyuye intwaro yifashishaga irwana na M23 izinyujije mu Rwanda. Ingabo za SADC zoherejwe kurwana n'umutwe M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kabiri zacyuye ibikoresho byazo zibinyujije mu Rwanda. Ni ibikoresho birimo intwaro, ibifaru by'amapine, imodoka ziyetse ibifaru by'iminyururu, amato na za kontineri. Kuri uyu wa kabiri ibi bikoresho byari mu karere ka Rubavu nyuma yo kwambutswa umupaka uhuza Goma na Gisenyi mbere yuko byerekezwa muri Tanzania. Polisi y'u Rwanda n'ingabo nibo babiherekeje. Biteganyijwe ko nyuma yo gucyura ibikoresho hazataha n'abasirikare. Mu mpera za 2023 nibwo SADC yari yohereje mu burasirazuba bwa Kongo ingabo zo mu bihugu bya Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania mu rwego rwo gufasha FARDC mu rugamba yari hanganyemo na M23. Izi ngabo zatashye nyuma yo gutsindirwa mu mirwano yasize M23 ifasha umujyi wa Goma mu ntangiriro z'uyu mwaka. SADC yafashe icyemezo cyo gucyura ingabo zayo nyuma yuko abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango bafashe icyemezo cyo gusesa ubutumwa ziriya ngabo zari zaroherejwemo. SADC na M23 bari baremeranyije ko ziriya ngabo zizataha zinyuze mu kirere. Gusa M23 muri uku kwezi yasabye ko zitaha byihuse nyuma yo kuzishinja kugira uruhare mu bitero byagabwe mu mujyi wa Goma ku itariki ya 11 z'uku kwa 4. No gukomeza kuba maso ku bikorwa byatangijwe na Doha na Washington. Maxime Prévost abwira Tshisekedi. Nyuma yo gusura Uganda n'u Burundi, Minisitiri w'Intebe wungirije w'Ububiligi akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Maxime Prévost yasoreje urugendo rwe mu karere k'ibiyaga bigari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yasabye abayobozi ba Kongo gukomeza kuba maso nubwo hari ibiganiro biherutse bitanga icyizere cy'ibiganiro byo guhagarika intambara. Maxime Prévost yahuye na Minisitiri w'Intebe wa Kongo Judith Suminwa nyuma bonana na Perezida Felix Tshisekedi bagirana ibiganiro ku bibazo bafitanye n'u Rwanda. Mu gice cya nyuma cy'uruzinduko rwe mu karere k'ibiyaga bigari i Kinshasa, Minisitiri Prévost yaganiriye n'aba bayobozi ku kibazo cy'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yabitangaje. Nubwo kuri iyi dosiye yari yamaze gushima gahunda za Qatar na Amerika zatumye bishoboka ko habaho kugira ibyo bumvikanaho hagati ya Kinshasa na M23 ku ruhande rumwe ndetse na hagati ya Kigali na Kinshasa ku rundi ruhande, Maxime Prévost yifashishije uruzinduko rwe mu murwa mukuru wa Kongo kugira ngo yongere guhamagarira abayobozi kwitonda. Ati ni ngombwa gukomeza kuba maso ku bikorwa byatangijwe na Doha na Washington.
nubwo twishimira uko iyi gahunda yakiriwe turifuza ko twashobora gupima ibisubizo bifatika bishobora kubaho mu minsi cyangwa ibyumweru biri imbere kugira ngo twemeze ko niba inzira yaraharuwe izakomeza gukurikirwa kandi ko icyerekezo cya nyuma kizagerwaho. Nasabye ko habaho gutega amatwi umugambi wa Musenyeri. Maxime Prévost yavuze ko mu gihe abandi bakinnyi mpuzamahanga bafite inyungu bagamije, Brussels yo ngo idashaka gukamura umutungo wa Kongo. Yasabye Tshisekedi kutirengagiza ingamba z'imbere mu gihugu mu gukemura ibibazo. Ati twese tuzi ko ari ngombwa ko ibimenyetso bitangwa kandi ibiganiro by'abanyagihugu bigashyigikirwa bikaba inyongera mu gukemura amakimbirane no kuzana amahoro. Nasabye rero ko habaho kwita no gutega amatwi icyifuzo cy'abepiskopi mu gukoresha ingufu za politike zitandukanye ziri hafi y'ameza. Ibi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi yabitangaje mu gihe abo bepiskopi gatolika bari Doha aho bakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar. Dukomereza amakuru kuri Vice President wa Amerika washimangiye ko Ukraine idateze gutsinda intambara. Vice President wa Amerika JD Vance yatangaje ko Ukraine idashobora gutsinda intambara ihanganyemo n'Uburusiya, ashimangira ko kwizera ko intambara izarangira Uburusiya butsinzwe ari ukwibeshya. JD Vance akunze kuvuga ko gushyigikira intambara yo muri Ukraine bituma Amerika itita ku bibazo byayo by'imbere mu gihugu kandi bishobora guteza intambara itari ngombwa ku Burusiya. Mu kiganiro yagiranye na Charlie Kirk, Vance yavuze ko hashobora kwicwa abantu barenga miliyoni mu gihe intambara yakomeza. Yavuze kandi ko nubwo bigoye kuganira n'impande zombi abahuza ba Amerika bari mu nzira yo gushaka igisubizo, yongeraho ko rimwe na rimwe Amerika iyumva yahagarika gutanga ubufasha ariko President Trump atabyemera. Ni mu gihe Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko ingabo z'Uburusiya zizubahiriza agahenge k'iminsi 3 guhera ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu mu rwego rwo kwizihiza intsinzi Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zakuye ku Budage mu ntambara ya kabiri y'isi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yashinje Uburusiya gushaka gukoresha uburiganya kandi ahita busaba gutangiza agahenge k'ukwezi kumwe. Putin avuga ko kugira ngo agahenge k'igihe kirekire gashoboke, Ukraine igomba guhagarika ibikorwa byo guhamagarira abaturage kujya ku rugamba ndetse n'ibigo byo mu burengerazuba bw'isi bigahagarika kohereza intwaro muri Ukraine. Tukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi Perezida Donald Trump yigambye ko ayoboye isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko kuri ubu uretse kuba ayoboye igihugu cye anayoboye isi yose kandi imana ngo imushimisha ugereranyije n'iya mbere yayoboye. Yabitangarije The Atlantic ubwo yishimiraga iminsi 100 amaze ku butegetsi muri manda ya kabiri yatangiye mu kwezi kwa mbere y'umwaka. Ati muri manda ya mbere nacunganaga ari ibintu bibiri gusa, kuyobora igihugu no gucungana n'imibereho gusa, ariko kuri iyi nshuro ndayobora igihugu n'isi. Trump yavuze ko bitandukanye no mu bihe byashize kuri ubu yishimira gukora inshingano zirimo ibikorwa bifite ingufu. Abajijwe niba ashobora kuziyamamariza manda ya gatatu yavuze ko we ntabyo ashaka kandi ko ari ikintu gikomeye ndetse ko byazagorana kubigeraho. N'abimukira hafi 70 b'Abanyafrika biciwe mu gitero cya Amerika muri Yemen. Umuyoboro wa televiziyo y'umutwe witwaje intwaro w'Abahuti uravuga ko byibuza abimukira 68 bo muri Afrika baguye mu gitero cy'indege cya Amerika ku kigo cy'imfungwa kiri mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Yemen ayobowe n'Abahuti. Al-Masri yatangaje ko abandi bimukira 47 bakomeretse, abenshi muri bo bakaba bakomeretse bikomeye igihe ikigo cyo mu ntara cya Sada cyaterwaga ibisasu. Iyi televiziyo kandi yatambukije amashusho yerekana imirambo myinshi twikiriwe n'amatongo y'inyubako zasenyutse. Umwe mu bashinzwe umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko ubuyobozi bukuru bw'ingabo bwumvise ibivugwa ko hari abasivile babigendeyemo. Iki gitero cyabaye nyuma y'amasaha make ubuyobozi bukuru bw'ingabo butangaje ko bamaze gutera ibipimo birenga 800 kuva Perezida Donald Trump yategeka kongera ibitero by'indege ku Bahuti ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka. Shito bakunze wa Primo Media Rwanda, iki gitero cya Amerika kuri Yemen cyaguyemo abimukira hafi 70 b'Abanyafrika. Nicyo dusoreje iyi gahunda y'uyu munsi mwitangaza makuru. Reka mbashimire kwa mwana mwe yakurikiye. Yeni Jean Dodier Kanijabo ndabararikira komeza kureba ibindi biganiro bikuru rubuga. Mugira amahoro. Kia Sorento, Kia Niro, Prius, Tucson n'izindi modoka zikoranabuhanga rihambaye zikomeje kugendana n'iterambere ry'igihugu cyacu. Ariko se mbibarize, bantu mwese muri kuguriza imodoka n'izindi zikoranabuhanga rihambaye, mwaba muzigura muteganya maintenance yazo, mwaba se mutekereza no kubatekinisiye bazikora. Nje kongera kubibutsa ko izi modoka zikoranabuhanga zirenze kura amasupana n'inyundo byakoreshwaga n'abakanishi ba zamani. No. Gukora izi modoka zikoranabuhanga birigwa kandi bikeneye ubumenyi bwihariye kuko nibyo bizifasha kuramba. Umuntu uri kugura imodoka yikoranabuhanga ukayikoresha muri ba rupigapiga, rekeraho kwiyangiriza no kwishyira mu bihombo. Reka nkurangira hari aba engineer babyize kandi babirambyemo nshingiye ku buhamya bw'abahagiye mbere yawe. Nta handi ni muri Auto Korea Maintenance Limited. Abo bumenyi buke bazakubwira ko bateri zazo zapfuye kandi zikeneye gusa upgrading. Bazakubwira ko moteri electrique cyangwa convertisseur zikeneye gusimbuzwa nyamara ari ugupapira. Tandukana nabo ugane Auto Korea Maintenance Limited. Ukigura imodoka ukabagana, aba bahanga bakugira inama y'uburyo ikorerwa maintenance bakanagufasha kuyikurikirana. Rindi imodoka yawe guhorana ibibazo bya buri gihe, uyirinde gusaza no gupfa imbura gihe uyijyana muri Auto Korea Maintenance Limited kuko niho hari abatekinisiye basuzuma bakakumenyera uburambe bw'ibyuma biyigize, ibikeneye gusimbuzwa, bakanita kuri systeme zose z'imodoka. Uretse ubuhanga bwihariye mu gusuzuma imodoka zikoranabuhanga rigezweho, banakugira inama ku mavuta n'amaproduit imodoka yawe ikoresha, bakayikorera programming
ndetse zigeze igihe cyo upgradinga bateri zazo barabigukorera. Dukorera Igikondo hafi ya Kiliziya Gatolika ku muhanda wo kwa Mironko. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 0786 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited, igisubizo ku modoka z'ikoranabuhanga mu Rwanda.